Hello mes amis, kabifuriza urugero mwese mukora kuri Yatoka Sport ubuzima kabisa. Meze mbifuriza weekend nziza, murakomeye neza cyane. Rero ni amakuru y'imikino agezweho cyane. Tugiye kugaruka ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Sudani mu mikino ushaka igikombe cya Afurika CHAN. Umukino urangiye gute? Tugaruka muri shampiyona y'igihugu y'Abongereza, skandal ikomeye cyane. Manchester United imaze gutsinda ibitego bitatu, imaze gutsindwa n'ikipe. Amatozo kugaruka no mu makipe yabaye yakinnye ku munsi wa FC Barcelona akina n'ikipe ya Atletico de Madrid. Byaje kugenda gute? Nawo ni umukino wari ukomeye cyane, turavuga resultat zose tuza kugaruka, ndetse no ku makipe menshi cyane shampiyona. Buratugaruka ku ikipe ya Liverpool the Cops ndetse n'ikipe ya Tottenham, bakinnyi bari n'abadahari ababanzamo, byose turaza kubibabwira. Tubashimira mwese mukomeje gukora like, subscribe, share, comment, ni by'agaciro cyane. Hanyuma tubibutsa ko uramutse ukeneye abonema Canal Plus, dekodera Canal Plus, wadamagana kuri 0788077530 cyangwa se twandikira kuri Instagram Sport Ubuzima, TikTok Sport Ubuzima, YouTube na Talk Sport Ubuzima, twandikira muri commentaire kabisa uramutse ubikeneye. Hanyuma rero Amavubi yatindiwe muri Sudani y'Epfo mu gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika cy'abakinnyi imbere mu bihugu byabo CHAN. Umukino watangiye ku cyumweru saa 9, kinatangiye ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ifite abafana benshi bagiye kwishyigikira, biganjemo ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Satira binyuze mu bakinnyi barimo Mugisha Gilbert, Tuyisenge Arsene wabonaga bakinana neza. 13 rero nibwo ikipe y'igihugu ya Sudani yafunguye amazamu, aho Nsabimana Aimable atsinze igitego ku mupira yarashyize ku mutwe, gusa bikanga. Muhawe nayo Gadi ananiwe kuwufata. Hanyuma rero Ngabonziza Pacifique wari wabanje mu kibuga yaje kugira ikibazo cy'imvune, rero asimburwa na Kanamugire Roger. Nyuma y'uko Amavubi atsinzwe, yongeye kugerageza kwiharira umukino ugereranije neza umupira, ariko kugerageza uburyo imbere y'izamu ntibiyakundire neza, aho myugariro wa Sudani y'Epfo babaye ibamba. Hanyuma rero ku munota wa 40 Amavubi yarasa uburyo bwashoboraga kuvamo, rero igitego ku mpira mwiza Tuyisenge Arsene yari ahawe na Muhire Kevin ari imbere zamu, gusa ananirwa kuwushyira mu izamu. Hanyuma mbere y'uko igice cya mbere kirangira, Amavubi yasatiriye cyane abarimo Ruboneka Jean Bosco bagerageza uburyo, ariko ba myugariro ba Sudani y'Epfo bagakomeza kubyitwaramo neza. Igice cya kabiri cyatangiye Dimi muri sakora impinduka mu kibuga, habamo Dushimimana Olivier Muzungu, Mugisha Didier ku munota wa 8, gusa Amavubi yabonye igitego cya mbere ku mupira ruzamukanwe na Mugisha Gilbert awushyira kwa Tuyisenge Arsene, nawe awuha Muhire Kevin awushyira mu nshundura. Bidatinze ku munota wa 57 uwitwa Esbon Manisha atsinze igitego cya gatatu cya Sudani y'Epfo, umupira azamuwe neza awushyira ku mutwe uragenda unyeganyeza inshundura. Ku munota wa 67 Amavubi yatsinze igitego cya kabiri gitsinzwe na Mugisha Didier, umupira yahawe na Tuyisenge Arsene. Hanyuma rero nyuma y'uko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yabonye igitego cya kabiri cyatije umuriro imbere y'izamu rya Sudani y'Epfo, bishoboka ko yabona igitego cya gatatu, nk'aho Mugisha Didier yari kuri ishoti riremereye ryaganaga mu izamu, Tuyisenge Arsene arikoraho rigatuma umupira urenga. Umukino warangiye ikipe y'igihugu ya Sudani y'Epfo itsinze Amavubi ibitego 3-2. Umukino wo kwishyura rero ijonjora rya nyuma ryo gushaka itike ya CHAN 2024 zahuza Amavubi na Sudani y'Epfo uzakinwa ku wa 6 w'icyumweru gitaha tariki 20 kuri stade Amahoro. Hanyuma twari tuvuga abakinnyi babanje mu 11 bari babanje mu Muhawe na Gadi mu izamu, Serumugari n'umugabo Claude, Nijya na Clement, Nsabimana Aimable, Ngabonziza Pacifique, Dushimimana Olivier Muzungu, Ruboneka Jean Bosco, Tuyisenge Arsene, Muhire Kevin ndetse na Mugisha Gilbert. Akaba ari uko byari byifashe ku ikipe y'igihugu Amavubi y'u Rwanda. Ni ugutegereza tukazareba match yindi izaba ikurikiraho, se Amavubi azabyitwaramo gute cyangwa se azaba asezererwa, ntawamenya. Tukazareba ko Amavubi yaza kubikiza mu cyiciro cy'ibanze. Hanyuma rero tugiye muri Barclays Premier League, ku munsi w'ejo nayo yari yakomeje
shampiyona y'Ubwongereza, Manchester City itsindwa isuzugurika bikomeye na Aston Villa. Niyo match itangiye muri Barclays Premier League, mu gihe Dylan yaje gutsinda igitego cye cya mbere ku ruhande rwa Aston Villa, mu gihe Cash na Martinez baje guhabwa ikarita y'umuhondo ku ruhande rwa Aston Villa. Hanyuma igice cya mbere cyane ari igitego kimwe cya Aston Villa. Hanyuma ku minota 65 M Rogers atsinda igitego cya kabiri cya Aston Villa. Hanyuma ku minota 90 urangira ari ibitego 2-0 bwa City. Hanyuma ku minota 93 Phil Foden aza gutsinda igitego cy'impozamarira ku ruhande rwa Manchester City. Akaba ari shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza Barclays Premier League itoza kubabwira n'urutonde rwa. Hanyuma ikipe ya Ipswich Town abasha gutsinda 4-0, Brentford itsindwa 2-0 na Nottingham Forest. Hanyuma rero ikipe ya Arsenal the Gunners iri kwitwara neza cyane, nayo yari ibyitwaramo neza cyane. Ikipe ya Arsenal ku minota 6 gusa byari barije Jesus Gabriel ku minota 6 ahabwa passe na Magalhaes. Ikipe ya Arsenal iri kwitwara neza muri iki gihe muri Premier League. Hanyuma rero ku minota 14 Jesus atsinda igitego cya kabiri kuri passe ya Thomas Partey. Hanyuma Magalhaes na Jason Timber bahabwa amakarita abiri y'imihondo yongera ko ari ikipe ya Arsenal. Hanyuma kandi igitego cya gatatu cya Arsenal cyari gutsindwa na Kai Havertz muramuzi mu ikipe muri club ya Chelsea. Hanyuma rero igitego cya gatanu cyaje gutsindwa na Declan Rice. Igitego cya kane rero cyatsinzwe na Martinelli kuri passe ya Declan Rice. Declan Rice atsinda igitego cya gatanu kabisa. Declan Rice yakwagizemo ibitego 2 muri iyi match kabisa, akaba ari match ya Crystal Palace. Muri La Liga Santander naho match yari yakomeje, Getafe itsindwa 1-0 na Mallorca. Hanyuma Celta de Vigo itsinda 2-0 Real Sociedad. Osasuna itsindwa 2-1 na Atletico Club. Hanyuma FC Barcelona nayo yari maze igihe kwitwara neza, biza kwanga ikina n'ikipe ya Atletico de Madrid. Ni match yari ikomeye cyane. Barcelona yabanje gufungura amazamu ku minota 30 igitego cyatsinzwe na Pedri kuri passe ya Gavi. Hanyuma igice cya mbere cyane igitego kimwe cya Barcelona ku busa bwa Atletico Madrid. Hanyuma ku minota 60 Depo aza gutsinda igitego cye cya mbere, biba binganijwe 1-1 mu gihe ku minota 90 bongereho umunota 6 Sorloth ku ruhande rwa Atletico de Madrid ahita asoza ibintu. Iyo ngiro rero akaba ari shampiyona y'igihugu y'aba Espagne tuvuyemo. Hanyuma tutiriwe tujya muri shampiyona naho ya German Bundesliga nayo yarakomeje. Ikipe ya Schalke Frankfurt yatsinzwe 3 na Mayence. Hoffenheim itsindwa 2-1 na Borussia Mönchengladbach. Bayer Leverkusen itsinda 5 Freiburg. Muri shampiyona y'Ubutaliyani Bologna yatsinze 2-0 Torino, mu gihe Napoli yatsinze 2-1 Genoa. Lecce itsindwa 2-1 na Lazio. Lazio yatsinze Lecce. Shampiyona y'Ubuholandi Go Ahead yatsinze 1 na Breda. Azara Kemar itsinda 1-0 FC Twente. Kuri uyu munsi naho reka turebe uko match zifashe zo kuri uyu munsi. Kuri uyu munsi naho shampiyona nyinshi zakomeje kabisa mu gihugu cy'Ubwongereza. Chelsea na Everton binganya ubusa ku busa. Nyuma Fulham inganya ubusa ku busa na Southampton. Leicester City itsindwa 3-0 na Wolves. Manchester United ikomeje kuduteza abantu. Ruben Amorim toza mushyashya waje asimbura Erik ten Hag, nayo nta kintu kujya umwanya yaje awusanga 13. Manchester United nikiriho ku munota 29 Ulreich yaramaze gutsinda igitego cye cya mbere kwa mbere rwa Bournemouth.
mu gihe kuri penaliti kuri Rivette ku munota wa 61 igitego cya kabiri kuri pase kuri penaliti yakozwe na Mazurawi, hanyuma ku munota wa 63 Semenyo atsinda igitego cya gatatu. Manchester United birangira gutyo isuzuguritse cyane. Manchester United ubu tuvugana ihise ijya ku mwanya wa 13 ijyamo n'umwenda w'ibitego. Ariko mbere ko tujya ku mwanya wa 13 wa Manchester United, twahera ku rutonde. Chelsea ni iya kabiri, hanyuma ikipe ya mbere ni Tottenham the Cops, bari the Liverpool the Cops. Tottenham iri kuzamo cyane ko ariyo ngiye kuhita njyaho tubakubita update za Tottenham the Cops ikonoka mu kibuga. Hanyuma ikipe ya mbere Liverpool the Cops ni iya mbere n'amanota 36 iza mu bitego 18, ikaba imaze gukina imikino 15, ifite ibirarane bibiri. Chelsea ni iya kabiri n'amanota 36 iza mu bitego 18, Arsenal ni iya gatatu n'amanota 33 iza mu bitego 18, Nottingham ni iya kane n'amanota 31 iza mu bitego 4. FC Bournemouth imaze gutsinda Manchester United ni iya gatanu n'amanota 28 iza mu bitego 6. Aston Villa ni iya gatandatu n'amanota 28 nta gitego izigamye. Manchester City ni iya karindwi n'amanota 27 n'ibitego 4 zigamye. Ikipe z'i Manchester zikaba uyu mwaka utarazihiriye. Hanyuma Newcastle ni iya amanota 26, Fulham ni iya cyenda n'amanota 25, Brighton ari iya 10 n'amanota 25, Tottenham ni iya 11 n'amanota 23. Hanyuma rero Tottenham akaba igiye kumanuka mu kanya mu kibuga tubabwira abari buhanzemo bose n'abadahari. Hanyuma ubuvuzi 18 ikaba izifite amanota 12 umwenda w'ibitego 13. Ipswich Town ni iya 19 n'amanota 12 umwenda w'ibitego 18. Hanyuma Southampton ni iya nyuma n'umwenda w'ibitego 25 n'amanota 6. cyangwa iyo ni shampiyona y'Abongereza Barclays Premier League. Hanyuma rero nk'uko twari twabibabwiye, nk'uko twari twabisezeranije, Tottenham Hotspurs Liverpool the Cops. Hanyuma mbibutsa gukora like, share, comment, subscribe. Nimba uri uwa mbere ugeze kuri iyi channel kabisa, dushimira mwese gukora like, share, comment, subscribe kabisa, muraba agaciro, mukomeze mukore like nyinshi cyane, musangize zino video ku magurupe, ku status ya WhatsApp, hose kabisa musireho, ni iby'agaciro kabisa, tuba tubashima. Tottenham Hotspur Stadium niho match rero ribuze kubera kuri White Hart Lane niyo stade ya Tottenham. Hanyuma mbere ko tubabwira ibyaho, mbere ko tujya ku rutonde rwa shampiyona, tujye ku mikino iheruka kubahuza. Hanyuma ikipe ya Tottenham Hotspur iheruka kubahuza ku itariki 5 z'ukwa gatandatu, ikipe Liverpool yatsinze ibitego 4-2 Tottenham Hotspur. Hanyuma 2023 Tottenham itsinda 2-1 Liverpool the Cops. Hanyuma rero 2023 Liverpool itsinda 4-3 Tottenham. Hanyuma 2022 Liverpool itsindwa 2 na Tottenham Hotspur. Hanyuma imikino Tottenham iheruka gukina rezita yaheruka gutsinda 4-3 Manchester United, Tottenham itsinda 5 Southampton, Tottenham inganya 1-1 na Rangers muri Europa League. Hanyuma Tottenham itsindwa na Chelsea, Tottenham inganya na Bournemouth imikino 5, Tottenham atsinze 2 inganya itsindwa 2. Hanyuma Liverpool the Cops nayo reka turebe ukuntu byifashe na mikino 5 iheruka gukina. Liverpool yatsinze 2-1 na Southampton, Liverpool inganya na Fulham, Liverpool itsinda Girona Champions League. Hanyuma Liverpool inganya na Newcastle, Liverpool itsinda Manchester City, Liverpool itsinda Real de Madrid 5. Liverpool nta mukino n'umwe iheruka gutsindwa, ibyo yatsinzwe ni doro gusa, nta kindi ntabwo yigeze itsindwa. Liverpool the Cops muba ko iri hejuru. Hanyuma akeneye ubanza mu Tottenham Foster mu izamu, hanyuma Pedro kuri gatatu, Radu kuri hagati y'umutima wa defense ndetse na Gray baraza bafite umutima wa defense, Jadon Spence kuri gatatu, hanyuma Pep Matar Sarri na Yves Bissouma mu kibuga hagati,
Dejani Kulusevski, James Maddison, Young Nissan, hanyuma baza kwatatisha Dominic Solanke watsinze Manchester United ibitego 3 kabisa, mwataka umeze nabi cyane. Liverpool the Cop izaba gukina system 4-2-3-1, haraza gukina Alisson umuzamu, Andy Robertson kuri gatatu, Virgil van Dijk, Joe Gomez hagati mu mutima de France na Trent Alexander-Arnold, France nziza cyane. Bari gukina kuri kabiri Alex McAllister ndetse na Ryan Gravenberch atakuba akomeje cyane, hanyuma Luis Diaz na Dominic Mohamed Salah kuri point kuri ruhande rumwe rw'iburyo ndetse na Cody Gakpo kuri attack. Abakinnyi badahari rero, abakinnyi badahari ni Romero, Davis, Morelos, Variko, Richarlison, Odobert ku ruhande rwa Tottenham Hotspur, hanyuma ku ruhande rwa Liverpool ni Konaté ndetse na Barkley. Nuko byifashe rero, hanyuma reka mbashimire mwese mukomeje gukurikira Talk Sport Ubuzima, mwese mufata umwanya wanyu mukaraba video zacu, mukadusubscribinga, mugakoreza video magupe, mukadukomantinga kabisa, ni iby'agaciro kabisa. Turi kureba video turavuga ati kabisa nimwe bantu bacu, hanyuma tubashimira cyane mwese, hanyuma turababwira ati mukomeze mukore subscribe, share, like, comment, hanyuma turahura muri video ikurikiraho. Ndagira ngo mbasaba mukore like nyinshi cyane, subscribe nyinshi cyane, ndacyo kandi bashima. Igihe waba ukeneye decoder kana plus cyangwa abonema kana plus, badahamagara kuri 0780705309, hanyuma muradusanga kuri Instagram Talk Sport Ubuzima, YouTube Talk Sport Ubuzima, TikTok Talk Sport Ubuzima, hose ni kuri Talk Sport Ubuzima kabisa. Ciao, salavista, mukomeze mu gihe cy'umweru cyiza ndetse n'intangiriro nziza kera cy'umweru. Bifuriza Noheli nziza, bifuriza n'umwaka muhire. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Ciao, hasta la vista.